Kini kidei ki nongya sait ki basatar haus nem arajar khat lai hadu khat pra. Hanrei ki bala rempat haus nem arajar khat pra. Tongin ya pai kendiat sepang jongki. Uba viting mausor udai UMLA barim jongka mau cenrut konsuensi. Udai ubala job nakaseng HSPDP haus nem arajar khat lai. Udai uway na kinong tawaan ubatbit ban keren hapo assembly bawan ra shibun kimat kibakta ya kejaj penriu bat kiban penmentoy ya kejalla. Uni orang ba uli kun biang ya ki election MLA haus nem arajar khat pra naga parti HSPDP Henry ula cha remno hau ba jigur mertong. Hau ni usnem arajar arpulai uni orang ba ula rai ban omya kunshu ya kenika election. Bat ka parti HSPDP kala pendieng da uba Methodios Kar. Uba mbahalang bis imle udai UMLA barim jongka maulai konsuensi. Uni orang ba ula job naka parti UDP house nem arajar khatlai. Udai uway na pedengki nongelam nong tawaan ubat bit ban keren hapo assembly bawan ra shipun kimat kijura kiban penmentoy ya kejala. House nem arajar khat pra uba mbahalang ulai kun biang ya ke election hanrei ula cha remno hauba piti saukmi. Uba mbahalang bis imle ularai ban omya kunshu ya kendiki election arpulai. Bat ka UDP kala penyikun da uba piti saukmi. Bat uba mbahalang ula ai ka jingkerchan ya uba tebor patau uba ying na ka parti NPP. Uba Paul lengdo udai UMLA barim jongka West Selong konsuensi bat UMDC bementa jongka Jaya konsuensi. Ulong uway na kinong mikmat nong tawaan ubat bit ban keren hapo assembly ubawan ra shibun kimat kibakta ya kejaj benriu. House nem arajar khat pra uba Paul ulai kun biang ya election na West Selong na ka parti UDP hanrei ula cha remno hauba Mohindro Rapsang. Uba Paul lengdo hau ni usnem arajar arpulai ularai ban yakun biang yakiniki election na West Selong konsuensi na ka parti UDP. Uba Arden Milar Basay Moit udai UMLA barim jongka nongkrem konsuensi. House nem arajar khatlai uba Arden ula job na ka parti HSPDP. Bat house nem arajar khat pra ba Arden ula yakun biang yaki election hanrei ula cha remno hauba lambor malngen. Uba Arden udai way na ki nongya site unongya lam ubat bit ban keren hapo assembly uba wanra shibun kimat kiban penmentoy ya kejaj benriu. Ka jingrem jong uni orang ba house nem arajar khat pra kala penyam briu ya ka nongkrem konsuensi bat ya kejala hebro kawai. Hau ni usnem arajar arpulai pat uba Arden ularai ban yakun biang ya keniki election naka parti Voice of the People Party hapo ka jingalam jong kum presiden. U Dr. Jemino Mautho udai UMLA barim jongka nong thamai konsuensi. Uni orang ba ula job yaki election house nem arajar khatlai naka parti UDP. Bat ke UDP hak tak por kala syong hakaliang persya. Uba Jimno kum uway na kinong mikmat nong tawaan. Uba syong hakaliang persya long uway na kinong mikmat ubat tebit ban keren hapo assembly uba wanra shibun kimat kibakta ya kejaj benriu bat kiban penmentoy bat ya kejala. House nem arajar khat pra uba Jimno uli kun biang ya kenika election hanrei ula cha remno hauba Charles Pengrove. Bat hau ni usnem arajar arpulai uba u Dr. Jimno Mautho larai ban yakun biang ya kenika election na nong thamai konsuensi na ka parti UDP. Uba Titos W Khan udai UMLA barim jongka Sora konsuensi. Uba la job yaki election house nem arajar khatlai na ka parti UDP.
bat uba titos ulong uway na ki nong tawany nong mikmat ubat bit ban kren hapo assembly ubalawan ra shibun kimat kiban penmentoy kejela hanrei uni urang ba house dem arajar kharpra ule khun biang ye ke election hanrei ula cha rem no hau ba givin melim bat uni urang ba house dem arajar khat khandai ule khun ye ke election MDC bat ula job dan buram bat ubalong menta UCM jongga ki HADC naka party UDP uba titos W khan ularai banya khun biang ye ke election ar pholai naka party UDP na sora constituency uba KP pangdiang udayu MLA barim jong karambra jerngam constituency ubala job naka party HSPDP house nem arja khatlai hanrei house nem arja khatpra ni orang ba ula charem no hauba kimfa Sydney marbanyang haga jinglong nong mi kmat jongu long way naki nong thawa yubat bit ban kren hapo assembly ubuan ra sibun kimat kijura kiban penmentoy ye kejela long ro nong mi kmat ubas ngeukia ya upod usam how news nem arjar arpulai uni orang ba larai ban ye khun biang ye ke election na rambra jerngam constituency na ka party HSPDP na pedeng kini ki nyeungut ki MLA barim arngut ki larai ban om ye khun shu ye ke election bat sangut ki larai ban ye khun biang ye ke election arpulai na ki party beper